O a mai oe le nei tai au. APAAU o le talalelei mo oe. Ia avea fo ile nei vai aso o se vai aso wha amanuianga. Ia tātou ngā lulue iso o se matātā a wale tautua ina o a inga. Nuu ma le atu nuu, e maise le ka le sia le atua. E whaapei o lo tātou ngā lulue ma whaafia ia teia. E leise fesili e whaingatā i le atua. E leise a wha e malosi atu i le atua. E le ai fo i se maunga e maualunga atu i le atua. Wa umafi tā ma whaingatā o le soifuanga le nei. E iei le aso e mawai ai ma toa file e muai mea uma. E le ai fo i se ngase matu i ai le mawhai o na maua so na tonga fitinga. Po o se whaafi tā uli e le mawhai o na fo ia e le mana o le whaunga le ngampa ia. E maise o lana upu. Ua whaamanato mai e le apostolo Peteru mo i tātou. Ai whaatalitali i tātou i le langi fou, male lau langi fou. Pei o lana na fola mai, e mawai le ami o tonu. Malue fia ma ia iai le file e mua le li ilo loto le ne asu. Ma le mauti noa, e mawhaia e lo atua so se mea. A le maua i lalo nei le tali. Ua saunia le a aisili ma le nofo angasili. E le eise loi mata, le eise oi, le eise whaanoa noa e toila ngona i nai. Le atu ai, fesoa soani mai a te au li nei asu. Ina ia toa file mu lo loto, ile a ai fou e saunia ma e tāpena ina moa. Whaaftai le nei asu fou, whaaftai lau whaamalolonga. Ono Yesu Keriso wala atu aila mātou tatalo. Amene. Manuia, whaiva malawasinga o le nei asu.